Rayon Sport izamukira ubugingo Hakimo Abedi Biramahire Christophe umucunguzi w'abareyo uzabibagiza forunganye bamwita Abedi Biramahire Christophe atereka mu gitego cyambara cy'ikipe ya Rayon Sport ubururu n'umweru stade iranyeganyega umuganda Rayon Sport kimwe Etincelle ubusa. What a striker! Ntabwo bamwemeye Biramahire Abedi Christophe ariko akomeje kubemeza akomeje gushimangira akazaba umwataka mwabyanga mwabyemera Rayon Sport iterekamo igitego. What a goal! Fuego! 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 Bugingo Hakimo hindura umupira neza nibisabye ubwenge bwinshi witwa Biramahire Abedi agapira agatereka kuri premier poto umuzamu wa Etincelle burahana agapira gaciye umucunguzi w'abareyo Biramahire Abedi nimero 13 mu mugongo hagurutsa abareyo abasiri bicu iminota igenda ishya ariko biri buze kugenda. Attention Abdatera Squataria Biramahire Abedi Christophe atereka igitego cya kabiri cy'ikipe ya Rayon Sport. Abedi Christophe bazamwumva nyuma y'uko kapiteni Abdatera Squataria ikabutura igacika Muhireka Evans atereka agapira kwa Biramahire Abedi Christophe nawe nta kindi akoze usibye gutatse n'igitego cya kabiri. Rayon Sport 2 Etincelle bayinika mu Kivu.